Melpark Hotel, the pride of Kisii. Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Mwanchomo ligere bweta seni Ndizi TV wairebe ya sentunde ndengo ko aligania senchira yobo ikira nchinga ki yaragire Ensa Eyemo yabono mugoroba tokomerana asembe kirengeke na konekia bunatonyera ko batoko manyanganya ko bagagwataka kuruba ketego ikira chinga kechi chinga kitogenda ko batoko baterana amuna bariki baitoba mangana Amayia bagenda ko bakwebusora asebinyoro asekirenga yo koneke ngumwanchomo ligere kwanyale ko bago kwemanya na manganya ko bagagwataka kuruba ketego ikira chinga kibunechi igati yabo aboro kiwa wetane chiribu ibere na M50 na mukobekirwa chigutua somoroberio oliebwa jiri hoyo onyara kobokorekana asegeti kia Gusii stadium na boyokorwa se county ya Nyamira ebiegwa aao koena na gochiase aboro kiwa na boigo chiskuru icho cyanyale ko bachigo korabu ya asobwango gomoroberio nyara ko bogosegetwa amunobotenerwe county ya Nyamira ingati ya yanda mango mwancho morigeria togana tokabato kwareganiriye maragoba yabono ngure nanda aseke kagitalige tambe litnyara ko bato gosanga amunaye asekerenga gyo kwemanya. Nyoranga gwetera se mitandao ya itono tore live mwanchomo ligerelia gwetera nsemo ya Facebook buna Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boye gwetera se website ya www.ndizitv.net Petra Mokera nero konekia buna chibi chamone liogi chago chera senchira yobo ikaronere Lydia Mose konekia buna gochere gwetera somonwa bwebi manyereli litera nekoro kwa Josephat Amisi kwa kwaliga ntanyara kwa batoko sanga muna ekuru mochakano gwekera omwelio Amayia anene Ensa Eyemo litukule Jumatano chitarike 25 togochaka Amayia Ensa Eyemo mwanchomo ligeria kurwase county ya Kisii litukule lero ni gaboroki wagwetania chiribubere ne chimisano banyara ko bakobekerwa chigutoma igayogokora chisemi chebo samagere chisemi chebo iso yo murobelio bwa ajiri ha murobelio nyara ko ba korekana asegeti kia
Gusii Stadium gatia barahi abanyarako bagwikirana bigokora umuyiga uyo no mugabana bwe county ya Kisii Paul Simba arati gatia barahi bande seboigo arati anyarako baga kulichira buna nachiko baga kwenekia buna serikali yaye anyarako bago segetana ko bwato kachibesa gochia sobotererwe chitive ta sekerenga yokwenekia buna abana abanyarako bakwegendereria ase amasomo ayo no nyinabo nigo muri keitomilre de mumanya gotomanya boigo nigo arati ateba ingagwetera okubwato gwechibesa gochia ase chiskuru echo chitive nigo orachiko bago gokeni omubaro omoneno yogende tokobo kwenekiwa ase University ya Kisii. Na sentunde yendekegima engakia baro kigwa chiribu ibere chime isano nemo babekirwa egutwa maiga yogokora amasomabo korwa ajiri program omoyego yo okolekana aseketi kya Gusii Stadium asabarai awekirana bakuragwa no mugavana bwe county ya Kisii Simba arati asebono omugavana ainekebuna omurobelyo yo nigo okonyire abange nonya asokonyora amabagaye chigasi asemetandao 2,600 youths are graduating from the Ajiri Center, having undergone training in ICT, entrepreneurship, financial management, and other life skill courses. So far, over 9,200 youths have benefited from the free ICT training since the Ajiri Center was initiated here in Kisii 18 months ago. Ajiri is a program aimed at opening avenues for training and employment opportunities for our youths who are in need of training and employment opportunities. Egati yabali baikirana ngamona James Kenani oyogokera omurubuli yo nasarwa chi computer na kulia eira yogo cha komenta chi computer chinde iliyoko gendereria omurubuli yo imeye county ya Kisii. Feel with joy that you are doing that, and as I hear it, hakuna mwingine Kenya ambaye anafanya yale unatenda hapa. What I've done is, the people I said I'll be before computers. Lakini si population ya kuna wana naina computer chini jiweza mkenya. Nchana ndiko migoro tio shaba. Omurai wabasai ime county ya Kisii Dennis Mosoti nerenigo ateba omurubuli yonigo ogokonya abasai engaki egasi ya bolire imensi ya Kenya. Kia president wetu Mheshimiwa William Ruto anazungumza mambo ya digital and online job. Tunafaa kushikilia, hakuna kazi. Your Excellency, nilikuwa naomba hivi. Kama Mastercard Ajiri Foundation itamaliza kipindi chake hapa siku za mbeleni, sisi tuone kama tutaongea na Kisii County Assembly, tuweke supplementary budget, tusongeze hii kitu mbele, kuwa tunaendelea kufunza hawa wanafunzi wetu, ikuwe ni kitu ina run annually. Sitakuwa mzuri. Nonyana bonigo omugavana atebire nachikwene kyabuna chitive chonsi ime county ya Kisii chanyolire chibesa elinde aboroki wabagendere na masomo abo elyogokyania omubaro ase University ya Kisii. Tibet chene chonsi pi na rule instructions chonsi leva South Mugrangere usimuma choki usimuge tutu. We are making sure kwa be tole sororo as a Tibet cheto to make sure abantu bachiroro basome the courses which were to be offered at the university here, so that we can easily na musibirira nyinge ku university. Ase chinga kecho nigo omugavana arwa ogokura ogotindi kuchase onde bwensi orachikwa gacha enyumba etekeranetiye birango byobwagachi kucha kwimukeligwa egetambukiro muntu onde bwensi okwaga anatebiri muwaziri yobama bamagachi yombende yose kwagachi bosonga bose town Leons lazima ekiraniye birango byobwagachi muntu karakwe ayo muwaziri n'abantu babonse. You know the route you are taking is to jail because we cannot afford monto gokua. Ripoti ya egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Biamono omoriki oito Mildred Mumanya soroboti orwa senchira yobo ikirana tutigarite asomyega
oyibo kubekirwa chigutwa gochia ase abarokiwa ime county ya Kisii niga sentunde ntangani kegima abarai abanyarakoba bagoikirana asomiga oyo gati yabo bali banyate koba bagotwara okugania gukoboria ekero kyobokonyi bwo governor ime county ya Kisii bakoragwa nere James Kenani nonya nabo nigo oyo nyarakoba gagochorwa nere omo governor Paul Simbarati Elijah Obebo anyarakoba gagwakira omo governor ngambia muno aso kwene kiengo nyarakoba gakomochora asanyarakoba gakurie iranga maiga yere aranyarakoba gagwetigwa se bunge ya Kisii nigo bono arachikoba gakobwaterana amuno mu governor aso kwene kia bunachira cha magendero hecho abamenyi be county ya Kisii banyarete koba bakolierwa chianyarakoba chiwikirana senchere wikiranga gutomanya omoliki oito kurwase county ya Kisii Ndemo Steven asoma yagolero ime ya Gusii Stadium nigo yabaritangani pia sevalia konye bakagere komerera matekerego kyobokonyi bw'umugavana gati yabo Elijah Opepo James Kenani Kefa Mugaka gati yabande kumira naso musangirekano yomo sana kuongoza wananchi wala mtu kazi yake ya federa hata mwomba huko tafsiri asiye kiga akolea asiria somerete kayuko wananchi ono umewaje sisi umekomoteria kwa excellence asikuomba mimi hapa unaona Juzi mimi nilikuwa nazungumza hapa deputy kama na muda akiwa hapa. Nikamwambia wale watu wengine wanakudanganya, si ni kweli? Na Yesu baba ndio maibaki ya Mungu. Ndio achaki kumwona na kumweki chikoti. Kwa mara mwako ya kustress basa. Na wancho mwako ya Eyemo. Etwa kore kesi ya ruya combination na tigana. Lastly, Your Excellency, thank you for finding me suitable to be your personal assistant. Your Excellency, I will not send the money to a wrong number. Chinga kiechio gatie chinkwana chiarero nigo chia murengo mo women rep Okisi Doris Donya Aburi aseba mogani atia guheswana nia gatia bali barekandire ko mobunia umugavana Simbarati Standing women representative Kisii County and the deputy president of the Republic of Kenya. Abantu bani kwa siasa nyingi tuaita the governor tukikungana deputy president wa bani tu tuko generalist security pale wawili wakipigana nyasi umia Mungu ina hizo sasa hivi wanataka kuibora Mungu wote. Sasa sisi tumesema kiongozi amechaguliwa akichukua microphone akimambo yake mkutusi gavana sisi ndio tutafuatilia. Wamama tumekataa Donya aheshimu first lady na aheshimu gavana na sio kabagani na sio kabagani na kule kule na magende nonye nabo abwatani bomugavana Simbarati nigo bamuganirira agendererio bokoreri bwe serikali yaye atabugati bwo babonde bwensi. Your Excellency, mimi nilikuwa nasema hivi vile pastor amesema hapa. Sisi ikiwa ni wafuazi wako, wewe usikufe moyo, chonga mbele. Ukisikia watu wanakupiga vita, tia komanga sikioni, usisikie la mwadili wala mtekamaji msikitini, panga kazi mbele. Hapa namna gani? Therefore, I want to urge leaders. Our division has costed us so much. Mpaka viongozi wakuu kule juu wanasema kwamba they cannot come to Kisii simply because kuna watu wanapigana kwa matanga. Basa ni watu wanapigana, ni matusi. We can't move. Ndio uwanja na toka in that room. I want to plead with my leaders. All leaders, please, bow your hearts. Let us make sure our count goes forward. You are not going to distract me from the course. Ukipanga vita, mimi naendelea kupanga maendeleo.
Koripoteria Ndizi TV korwa segeti kia Gusii Stadium county ya Kisii eletaliane Ndemo Steven. Biamuno muliki oito Ndemo Steven hekerogo goseli bagali gotoka nerimo kurende bali bagokemerera amate nigo bakoba abange ime county ya Nyamira mwanchomo ligere nigo botenerwe county eyo ya Nyamira isio mugavana Amos Nyaribo na boigo mubunge bwa constituency ya West Mugrango Steven Mugaka banyarakoba bagwikirana somo yigabo kwenana ebyego gukia se abana banyarakoba bakora bya se kisemi na boigo chi skuru amoyego nyarakobo kwaliganiwa se skuru yoboroso ya Nyamira bagokwana korwa sensemeyo nigo mugavana Amos Nyaribo nyarakoba kobori ya gosako semia baiboli banyarakoba kwenekia buna banyareko bagosegeta abana babo banyareko bakoimokia chikosi chobo bundia na boigo chia maboko bunenchera Eyemo yo okwenyorera engeria yabo ya kerari tukatia barai boiga banyareko bagoikirana no mochumbe omochore Irene Mayaka gatia barai bande abangenga otomanya omuliki itokora se county Nyamira job mangi Runa enjira yogusira ogokora bya gwechisemi ime county Nyamira nige wizara yechisemi ime county Nyamira yaligania omoyega bokwenana ebyegwa ogia asaborkiwa na boigo chisukuru cyabere kigokora bya asichisemi na boigo ase birengo ao Pige makofi mazuri kabisa. Pige makofi mazuri kabisa. Kago kwana ase omoyegoyo nigo mugavana gwe county Nyamira Amos Nyaribo ateba yenegatiye chinchera abegete asokwene kingo sirale chisemi ime county Nyamira. As we celebrate this day every year, we'll be reviewing the progress we have done in all our education sectors. Boigonarwa esege togochia ase aborokigwa gosomera chikosi chia maboko ase ngencho nigo chibwate emeremo na boigoteba niga serikali ya county Nyamira era chikobeka okoboko kuchia sukuru chyo bobundi elinde gosira chisemi ime county Nyamira. Yeah. Kazi ya mikono inalipa saa ingine mara 3 kuliko kazi ya ofisi. Tuko na vocational training centers ambao kwa saa hii tumeungana na National Youth Service. To assure you one thing, I'll be investing more in ECD and vocational training centers. Boigo omoyego nigo ikeranwa no mokonyi umugavana Dr. James Gesami, omobunge West Mugrango Steven Mugaka, omobunge omochore Irene Mayaka, omonogeri bwe bunge county Nyamira Enoch Okero, aba MCA na baraibande. There is no limit. There is no limit, that's what he said. Can I add the word sky there because the sky has no limit. Now, we will do our bit, especially from the county assembly in matters of legislation. ECD centers are well equipped. Our VTCs are... Honorable Nyaribo, Otongrietaya. Igo engana ase University ya Nyamira erabege kobekwa njabage kutuboka ase omoyegoyo aso kusaba kwaba gukura gochia ase abaraina babwatani ao wancherana ase University yetu erabege kobekwa. Kama viongozi riketi tukasema popote headquarter ya university taenda kuna college zingine kila constituency itakuwa house. I am still pleading. Hiyo shule ilikuwa hapa town ya Kisii University irejeshwe as we plan to roll out the university, ndio hawa watoto wetu wasiende kukufa njaa. Wizara etenenerete chisemi njasaba kwene kinga nkubwato kire chivesa ase chinga kichibwenerete ilinde kwene kinga aborokigwa na boigo aborokia ase sukuru ao mbaligo chigo chandika. It is not possible that we are closing schools before capitation gets to our schools. And on this one, I want to speak to the ears of the president. Because saa ingine wanampelekea hesabu Gusii ya kumwambia tumefanya.
Kama pesa ya mashule haitumi mapema na mnatutax pesa ingine nyingi yenye hata ingine I make sense, then I don't understand hiyo pesa inaenda kufanya nini. Ogosaba ningo kwa bergo koruegwa gotia asaba bwatani bonsi gota amo elinde gokinia ekerengo gye Kisii ime county ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV korwa segeti yesukuru yoboroso ya Nyamira letariane Job Maangi. Biamono muliki oito jo mangi asorobotu rwa senchira yobo ikirano kurwa se county ya Nyamira tokurena me county ya Kisii asabarwanireri be Kisii cha mauma kurasoro ngora gusibanyira ko bagwesokera ko mocha eserekali ase ogo tabainyora no nyamaga ya barabu kwirari bagalinene lyokorwanirira obosi bole bwense ya Kenya bagokwana Ndizi TV nigo babolirie eserekali nyare ko bage ko bainyora seboigo banyare ko bakugikeria gati yebyombe ebigendrete ko babigwete gati yabo nako barikia gwetera aso gwakana kibesa naboigo ko aegwa chirangamba chiko bakonyorwa amone serikali una omuriki wito Vincent Onyancha hagotomanya ababwatani bekombe kya Mau Government Council korwa asa orogongo rwa Nyanza bakora wanu munyakero opito kibo ni gobono babori abantu anemona abwatani ko enekina nkweri kibale goetera ase kyombekyo bosibo chiwakanwa engere yabo korwa se serikali. Leo tumekuja kuzungumzia mambo ya registration ya members wa Mau ambao serikali inataka kupanga wajulikane vizuri ili waweze kwenda kwa compensation kama itapatikana. Tumekuja hapa wana Mau hapa ni council, tumekuja kutetea haki za watu wetu, watu wa Nyanza. Tumeona kwamba tuingizwe katika charata la nchi yetu ya Kenya, wajulikana kwamba hakuna sehemu Mwingereza hakuingia. Ukwane menye county ya Kisii ni gochinga kicho okibaboria abwatani ya Mau kubeka obotoereru aguchase serikali achibachiri barachiwakanwa gose koewa. Wacha tuseme ukweli kwamba hatuna kiasi maalum ile ambayo tunadai Waingereza. Ile fidia itakayolipwa waadhiriwa wa Mau Kenya, hiyo ndio itagawiwa waadhiriwa. Kwa hivyo kwa siku ya leo tuko na furaha sana kufika hapa Nyanza region nzima, county hizi zote 6 tumefika hapa, wasee na wamama. Tumekuja hapa kwa ajili ya hii Mau kwa sababu imeisaa enda miaka mingi sana. Wamama zetu wale ambao wangesaa watu wa maana walinachisiwa wakawa ambao hawana manufaa katika nchi. Jinga kichubo igoni kwa mochirie bali bagonjokanania mangana se mtandao na boigo chinkumabuna ambacho kwako na chibesa goetania ekerengo. Wale wanaosema mtu atalipwa milioni 90, mtu atalipwa milioni 20, hiyo si kweli. Kwa sababu hiyo pesa haijaingia ili waweze kugawia members. Ase boigo barugo kurogo tindi ochi ase bali bagosaba chibesa abantu riko nyaroko balikia asomobo. Zaisi mambo ya fidia ya Mau, serikali yetu ya Kenya ndio imepewa hiyo jukumu ya kupeana hiyo pesa. Saa zingine unapata mtu anaambiwa leta 16,000 ndio uwe member ya Mau uende kulipwa na hakuwa member. Ukisikia watu kama hawa epuka nao. Na mtu yeyote katika hizi county za Nyanza region asipite vile tulisikia kwamba anaandikisha mtu, anamuitisha pesa, wengine 3,000, wengine 6,000, wengine 16,000. Lakini udanganyifu ndio imekuwa mingi, na hiyo udanganyifu mchiatari naye. Aya ni gago cha kubwatikana no bung'eniriria obwarorokane koene kiwa ase county ya Siaya abwasa abwatani abo babere bakuliana nigwa chibese chiabo. Daka kidogo anasema nataka tengeneze sisi SIM card. Tutoe 6,600 visa card. Tukatoa pesa ya visa card. Hiyo kakaa namna hiyo. Sasa tena anasema anataka shilingi 4,000. Tukauliza hii pesa naenda wapi? Umurikyo munene bwe kyombeki kya Mau nigonere ase getiro kwelikia kwa abwatani abo wa Mau. Omete Nyanjoka kutoka Kisii. Mimi ndio regional chairman, tena ni national general secretary. Saa hii tunataka watu wote mujitolee, muweke majina yenu
aende kwa serikali. Ejetari ntunde ntangania se kiombege kia mau maiga yokurwa ndrobo sibora sense ya Kenya gotebu kumana mbachi wakanwa asa bange babo basiruguma bwabo abachokona abachokororia na bagendrete kuboria serikali kubakana. Ko reporter ya Ndizi TV leterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Wemana moliki oito Vincent Onyancha sorobotorwa senchira yobo ikirano mwanchomo ligirena mangetwa ko aliganetie ime ya Amayia Ensa Eyemo gati yabo chinjoke kurwase ensemo elia yabo getutu bwa masaba ime county Nyamira jenyara ko bachigo sagana omugaka Eyemo goika ogo kwa na yande amangu mwanchomo ligiria turagendera ko batogo kubwatira tusange amona echinsa isato chiabono mogoro bainyora omwanchomo ligana boko yabwate gwetera se mitandao yaito urunyara ko bakwenekia buna chibicha munelio kichago chira senchira yobo ikirano nigo akorokwa Petra Mukira echinga ki Lydia Mosanyara ko bakwenekia buna gochere gwetera somonwa bwebi manyere literane ngoro kwa Josephat Amisi tomerane amona echise sato aso kumanya ayamona yanda manke togenza ko bato kwaliganira kurwa semesa ito ya Amayia.